Okay. Say me de me ho abetwitwi mpanimfo ma na say bi obi ya won. The Philadelphia mfancham. That's right. The okonso no ana oboy nti me pa obi a chew. Sana me so nti Yesu pa obi mfancham. Na measure ato polish. Amen. Yeah, be fan intam. Nyamenka yenya. Amen. Amen. For Bacho, sir, you share the second segment. Good. Na yete kasebi wano. Sisi no ewiase nyina entiase. The word angel say ye ba twi kasemo a ye kind of bofo. Ti me pacho so betimi aboa ye na wa educate yen because ya no kura na akofa ya bebo me wo. Me pacho ane. Oh. Yes, also your bofo. First me ya bofo. Oh, small boys are young. Kwalesi sa. Adolfo. Media nkadia me penny. Ni die ni obuo kwan so no. Okay. Bible akansa ewiase ne say wonimo abisa. Okay. So wonimo berebe. Na wo fiti prekope. Yeah. Ade atem de die. Atembuo. Eno na misura achire ma wo obia esa. Okay. Yeah. Esa me Stephen Adom Kyei Duah obia ntumeme. Amen. Ana meme wo ho no. Won so be di adanse awia san kofa foforo bra. Ade bia ya wone papam ya wone bone. Enti tro nim no ne ya wodua pa e wodua bone. That's right. Yes. And ade bia kwana nim no so e reverse. That's right. E wone reverse. Enti no se ne papam at the transport bebre wa. And ya ne bone mo so the transport. Enti nyankopon ka kira Abraham se die obeshira wo no obeshira no die obedo me wo no medo me sa na metie. Wow. This is ya metie se ano e de kanfo no nyina pa meche obesine. Hallelujah. Yeah. Asofo e di kan yi won ti keka de ehia na won nyina pa meche. That's right. Wow. Na menya many obi ani asem. Well, no. As I say, I did be to TV, so near bo, ye tea won't chow. Bia no cassette yaw. Your cassette yaw. Only with Yami Jumaya or yes. Well, no. Yes. And I mean, the Anna may yaka crane say. Oh, sorry, miss. Nasa, Afrosnolofalis and so born in a bar. Now all the palm tree now quite a seminar me. Oh, yeah, and no mem. Yeah. Oh. Sabe or Hinekasia Somawa. Nasa Okoni Yaboa, Yabo Wine. Well, 50 in Nigeria. Yes. Menhuno Adomunya me besine. O bien the Honomoa. Ordinance are coming. Amana fani hu Eddie. That's right. Menhuno bida. Wow. And now be a soon ni ho. Our Jimmy. Yes. Well, nunya me and no more yam. Hallelujah. Sana meti. Yes. Entina ayana memba obi ho. Menko obi fie. Mempese me offende wo. Okay. So I am a believer. I believe in justice. Do unto others what you want others to do unto you. Enti mu be hunu say me mo bi din da wo me nya me dwuma. Yes. Debbie. So hunu. Pa. And na me shade bi nso bra me sha wo me ma me nsem. Okay. Me ma me eye obia de yiye. Enti na ehye me say adentina
obi bad there what the adiaman me am me ya wan so ba so on fama was wunti na me yes I am the minti the fama How that here? well no me too kwan no na me tell me ma me kasa no ase dia me ma me de ye nkrofo ma anyina na ye de ye me no Ye wo no. so ahuno Pa. enti da bia na me kan say me say me I copy me 25 years yes and some money a me di entwa to so a me twaye enkrofo ahwedi a me wiaye metu yaka wonu ma me bu won metu yaka enti me di tufo odofo yes ubetu yaka enti emprika nwom kakra no aye na nyame amwa na wo interest no koye kase chen wo kana untumi ntua ubewu enti sakra wodan wajin jaya po no jaya nkrofo ho nsem keka kan de ewunem enka ya say adanse kromo ebeyi oka pawno Yeah. enso ewi a kire na yi obi ama na no so no aka de ehia fa me ho bra me ya me sha ase akora me nya obi akora po no obi anya me yes ana ahwede madu afi na de wasi obu oh hey Be we are singing to a dinner chief. de obi ehunu bi dabre afi na Ghana ni yes asin ne bo Yes. so obeyeme obekamanim ordinance be kame na nyame amwa na me kokasa na ochena bibi na say ah me aja fa chewo na wonemo de afi chi yes me de osuru nyansa e be chiri chi mu okay de owaso wontie amen mimi samu asem se uti akwantu na asem sifie okay ukurom okay na se ukuromufo esuma wo bi yes se onfa asem na mani anya den umbrella mo asa nipa ni firi mukuromu aba no mo bo amane ese yasom obi aba se nipa no mo fere ne se yes bofo ye two bofo aba ya tu de an bofo bofo Yeah. saka san ni chi ne brofo ya den angel na nipa no ba onidin Oh, dini. no no ne carpenter ni Yeah. no no na wo oyafu Yes, sir. na ada na mo fere no bofo and I say what they assemble anya munua Yeah. anya busuani Yeah. adenti na mo nka se ya tu kwa me da pa ya de amanaba ya ka no ya fere no bofo bofo very deep very deep ahunu Yes, sir. yes oko soro a ye me fere ba yes ahunu Yes, sir. ahohom agu ho nyana de ya de soma Ebesoma. asem esoma no no oba ha oya de bofo ma onyankopon atu bofo ayere Ama aba wonchen enti obi a owo tumi was bibia wasru odin yes and so at the moment a wafa soma adwuma no ye frɛ no obofo Sara so na ba asase so a obi a ye be obefa soma na adwuma no waba won nkyɛn no osumo be frɛ ne dan obofo That's right. na abofo no ye wo mu mienu okay ye were the fallen ones obofo a ye soma a wo ba no
Waba beje yen kotoa ne ye so de eje yen afode ne yen afede yen somo na kire se wahwe ase yadan osoro fallen angel. That's right. Sara onyame nipa bia wa asase so oye obofo enti bie ma no se yasoma me se memra wonche yasoma me se memra wonche na me ne wo akasei na se wo fro bia abonama so wo nyame ampa ka beka se unyame bofo ayadan Amana ba wonche. Ena me bofo a me bae se nyame ni pe ade achi bo afode ma me to sra ha ma me bra ba na afede be koto me na ase wo wo na che se ma yadan ma hwiase e wa bofo nyuma ne dan emu wow enu nti na obofo no e ka kire John no se enkoto me ensore me na me nso me ye enti mbe ye osomafo na se wo menu a me ye somafo me ye bofo na wo nso so ye somafo me ye somafo se wo soma asem esoma no oba ha oyadian bofo ma onyankopon atu bofo ayade aba wonchen enti obia or what to me was be a was rodin. Yes. And so at the moment I was first some my jumano, the friend or bofu. Sarah soon our bass I see swan. Obia ya be or before some man jumano. What bowen channel or some mobile friend and then or bofu. That's right. Now bofu ya mummy no. Okay. Yeah, were the fallen ones. Obafo aye soma wo ba no. Wa ba beje yen kotoa ne ye so de eje yen afode ne yen afede yen somo. Ena me bofo a me ba se nyame ni pe ade achi bo afode ma me to sra ha ma me bra ba na afede be koto me na ase wo na che se my den mashiase e wa abofo nyuma ne den emu wow enu nti na obofo no e ka kire John no se enkotomi ensore me na me nso me ye enti mbe ye osomafo na se wo menu a me ye somafo me ye bofo na wo nso so ye somafo me ye somafo se wa na che se wo so ye den bofo hallelujah enti no nyame mu no enti ya ka ho konkura nyonko fa okay that's right wow enti se o bompaya we no mu yesuma se mu anka me de beja bra me bra so enti nya ni nyinam na mebiem in the public domain right yes every say ahemfo chene ya no ebi so ahunu yes o bompaya yes ahunu yes sir osoro ssl u dedicate wo ho e declare ho say wo ye de osomawo a obekro enti abofo so ehun sound so say wo ye den wo ye obofo that's right enti Moses nom yes wahunu David nom yes be say adifo na twa to na ye secret prayer okay okay mo kukuam wahunu enti na Moses ko 40 days 40 nights Elijah ko 40 days 40 nights yes Asuafo no ko 30 yes Yesu ko 40 that's right me Adom ko 40 days 40 na Yesu ko 40 days 40 okoya den me ko 40 days 40 na to yesi me ko breki enunti na wo wakọ wo 40 days wakọ wantwe a wakọ ahe unduru de madwin eje me kirew hallelujah na say amen na bribi ekura amen na no me declare wa ha no ma say akonya no abedi Ghana na me wona wote so that's right te da me ba am be kunu say ade sia we so onua bi ofi abrochire na ode ba that's right and no dia be say me na am to swint here pon am fenche me hallelujah why coronation of the king wow why yes and na sumasem no ya wa
Bible ashase no wahum. Ya wo adifo akese. Okay. Adifo nketwa. Na akese no de anu wonda o man ano. Ana nketwa no so de da asafo ano. Wahum. De oba Kristo so mu a wahum. Anyame nipa for the dan sorry ano. Yes. Memena sorry ano. Meda o man ano. Entemeno Millennium Moses. Okay. Yeah. Wow. So what you say? Entra maka kire mo say. Menemu ni asori membership. Na ose membesa ne mo. Yes. Na memfa mo mra na mo mbeso mo no. That's right. Hallelujah. Yes, memfa mo mra na mo mbeto collection man. Ambedidi mo. Baby. Media Entesa meda o mai ano entemeno me wasoro eneno se makachem se me braso afi me kam bibia prempli me adom me wasoro nya sofosem Baby. asofo de se o collection Yeah. se otie me nya sofosem na ya wode nipa na atete no na me de ono ana apam. That's right. Na yan yeso no me are the most fortunate because Ghana need the nyame be power or no one can say you okoye fasting. That's right. Because Ghana obi ane maame ne papa ahwe na mane abobra. Yes. Na onya baabi si ye wode beyie ni akeka to ne maame ne papa so nti wan hwe fie na maame yawu oba be ton ni funu no. That's right. Ba de ba be jeans abodi adi. Ofo say sa ni power ebi wo Damn. dangerous. say what you say Emuda ho. e dia na ye maame